chalai hai comment khovel ting achun a thang voi khat su na an ka lein hi ai ni comment thang su ko din voi su nei thayang nang nei choi mo ya ni ti hi amilo ko pek ding ni chun hi thu chai khor ni thu chai ai hang pek dal sa no ma thu chai khom hi chalai in ai dit sakna ai choi mo na inen tina long tim lang ka ti athu choi mo na nuha Dr.Ruth Khawbung kumsang ni le som ni palia thalai chol kar sport tarik som pako som ni samul sang ni le som ni pali huna chanvo hlutak chongpulen ni na chang dinga di saga i umangin imi hung suk puiting pek lom na in hi choi moi na thuji gi kanin lan se kong ing kima in pek na hai hejingin hing ne ga na sonok zula thalai ta dinga en ton thla ga hing hung mang pe ding in dit sakna kanin lan se chalai sport chu kumtini nei nei laka ke kanau pangan thok chun chalai sport chu kalau thang laka nidang hai khan chu khangting khan kang ngir laka nikhat chi pho sa mi phangting khom kalau ngai tu phak ngai no a amiruk chu voisun pathin thoina zar le kanu le kapa le kasung hai thoi mi thang puina zarin lekha ha inchuk pain voisun chena hi disakna inhan theya ka kom hi nangmi khom lekha lanchuk tu hai mo lighting panga langi hai kha in la hung ni thei ni ti kha kazuk shil ni sen la in lekha inchuk na ting khom ni sen la thadewa ti tak zeda anol tumru taka mo lekha la hung inchuk pa ya nikhat thalai hai no le ko organization dang hai mo disakna an la huin hlan ngei ding chewin ka fil chew ni sin la chun ka thil nom phat nok chu hi ai thu pui le in zomin mo theng hlim na kong thil nom tak chu tak sa theng hlim na na ai bible na zi ang khan korin thon khat bung thum changsom pasarina pathin inin na ai ni pathin in ai ni a su kholo lo dinga ami feel ani le in ai taksa sukholo tu hai chu em common tak hai chu biri hop mo biri cigarette smoking anela na chun tobacco ai ti chun hi kova mo kova ni ngata gutkha sikhar hai ni ngata mo zo chun alcohol hi ai shet bang alcohol chu hi zu hinela na mo zo chun hi drugs like IV drugs antia mo no la fakchia drugs hai khomni ta chun ganja hai dam he ni a first taka ding chun hi smoking biri or cigarette achat no je chu ai shit vonga anle kha inchukna ding chun any disease mo na a risk factor ti smoking hi most common risk factor in ju na po a cause mo ti chun smoking kha a risk factor in ju smoking la ya chu na chu almost most common chu smoking ani chu smoking to biri and no less cigarette ane a chu common tak chu cancer ai shit vonga most common chu lung cancer ani chu chun eveng hom example tam tak khoma uma jokshil te in la ka pa khom kha mumbai kan fe puilai khan and first question chu is he a smoker biri or cigarette hobla ani ti kha common question ani chu adang kha chu shil dinga ta nai shit vonga cancer ni sin la chun smoking khom hin mo hypertension pressure asuk sang em ani chu khalai khan an calculate dan chun hi pek year and pia mo pek year ti chu nikhata pek injam cigarette bomb khanin biri injam bomb khanin injam som ni ha som ni pek year and pia mo number of pek ti chu nikhata cigarette pek khat I hop into kuminjam ilo hop ta mo suppose nikhata hin pek ni hop ani chu pek ni into duration of smoking ti chun suppose kumsom ni ilo hop an te chu 2 into 20 inch mo 40 chung ani chun cancer chance ha very high mo an sang ma chun smoking index anti noga smoking index number of cigarettes smoke per day chun nikhata into 20 to 200 mo 300 chung ani chun cancer ni na chance atam ani chu khalai khan cancer hai chu preventable disease mo I hope no chun I hope no high cancer ani thaino kati chung na but chance khai shet biri hop no cigarette hop no comparison and 10 times or 20 times more common mo cancer chances ka
biri hop le cigarette bai khan common big an chu kum voice som ni multiply in mo khalai khan jun pressure high khom hian ni bonga tu like pressure sudden stroke pressure lane mi stroke tam takinan thia hlangwal hai khom ni sin la kum khlom te like 30 45 years hai dam khan un pressure jugin sang tuk like khan sudden stroke khan an thi to bani chu haim kha me prevent thei bonga na khalai khan mo kachalai chan pui hai mo nu le pa hung tu haim kha kafil le chu biri hop lo man no le chun mo tobacco good kha sikhar hai mo san chu na pangte te le na kum tulai man chu cancer risk chu atam eme mane chu kum som li hung ni khan chance ka tamano naw pang kan ya kani no ding ti thak no ro naw pang te khom cancer tama taman umani zo chun hi abik tengin hi passive smoker an ti amo kalau thil so taman lumai ti al the no passive smoker chu hi nangin i hop kher lo mi in an hoba in thok lut khom cho chano eme mane chu khalai khan alo hop tu hai khom ni hai sila kangen na chu biri or cigarette in hop ha chun at least naw pang hai ko ma mo hop no in lasan chu an ni an long in chang ding an lang sai khom chadewa la develop lo ani lei khan biri in hop public places a khan mo at least tuma mo ba hop ding in kangen ni sin la zo chun adang nok chu alcohol ana alcohol choi sheda zu na zu dibrugar ka thok lai homan ke hi medicine ka na mo hi zu don hai stroke hai chu kan patient ni lak reng ana tuna Diphu ka thok na hin tu hin Diphu ka thok na chu register ka no register department of medicine MBBS student hai home class kan la ka chun clinic sai mo patient admission OP dam kan en bong tho ni chu tula ya wada patient admit hai chu 80% chu zu don le ya admit an no 100 out of 100 kan 80% vel chu judon le ya mo judon chun e mani phachu hi an judon le khan mo an phing dam an real dam an longa ulcerative khamo han ulcer han to khan thisena so khan an ek dam duma thisen dam in an lo ani chu kha tam tol pa jan akale an thitop lakani chu ani ha adang chu hi jun lo don so talo tale khan an liver sin ta hi cirrhosis an tia mo liver cirrhosis an phinga tuyo uma an kia hayan vunga mo in ta kan ti khobela an ni khoman rinum chun an mangai ta an nu phai hai khoma an tor hle ne an nu phai hai kha an sukrin uma chun an chu liver cirrhosis ta chun dam so na jo maximum 1 year or 6 months mo andam sungkhom annum haya an naw hananin rimpui an thi nung khoma anin rimpui ding tho lungsi anum hle ni chule chun alcohol thak no ji khom judon thak no ji khom boisun hin hang the in la kanu ma mo hi drugs tu lai man common talu IV drugs naw pangte te hi keini medicine OPD hin an hung thlakani chu 15 16 years 23 25 years mo kor deu en khat hepatitis B positive san chu needle khanin share thlakani chu hepatitis B, hepatitis C, HIV. Hepatitis B, hepatitis C chu treatable ani amo dam doi ifak ba chu na chu asot pha khan chu liver singa ta khan chu anzo. HIV chu in man ta chun chu lifelong idam sumo dam do ifak tu ta no complete cure dam na kha no ni chu mo an kor thei eme ma naw pangte te ni chu khalai khan ei ni na abik te in thalai naw pangte haim ka juk feel ni sa film khurin la enroll pol hai mo ei thok ati khen no ka juk thil na nel film khur dingin ka juk ngen ni sin la Tripura study in thon hom khan around 875 bel kha student hai mundang ban cho kha HIV ni chu out of 800 khan 57 bel khan an sing nan chan an chu mo hingan thoga hi tobacco smoking mane alcohol an thoga in seeking dingin kahung ngen sin la chun last ta ka shin num nok pakhat chu Diphu hin sex crime duty kan nei lakani chu mo kan department ani no achu mishim anum no le khan an mi pek lakani chu hi rape case dam mo an no le hlan phanga nu mai hai examination dingan hung thoi ha kan en lakani chu boy khat case phat kam hu chu kum som paruk mani ni chu kan dona history kha mobile an thokin through Facebook anol Instagram at langwal pakhat le anin cheta mo khan anja mani chu
อันซามานาจูอันนู้เลปะขันันหงจงดอกะสิเปหันันหงช่วยค่ะ examination ไอ้ตัวนี้จูอะคอมมอนเอเมมาตุไลไซเบอร์ครามอุมัลขมาชิลตะขโมฟิล์มคุรดิ่งนี่เช่ Facebook อันนู้ Instagram อะปัสสลปีกตะกินนุ่มให้ปัสสไลขจุกกะฮิตเนาะนุ่มให้ฟิล์มคุรดิ่งกังเงินเชียวอีงังอินทิลชาโนทิลชาเอเมมครูได้ที่ลำริงชักโนโรออนไลน์อะปัสสลนอลนุ่มให้คอมนิสิละเอมันอันชิลเร่งเลยค่ะจุยชักโนโรโมอินละชีโนดิ่งน่าจูอะคอมมอนเอเมมันนี่ขลัยขันตุไลฮีเจเนเรชันโมเจนจีเจเนเรชันอันที่จูall about online and it's right reels Facebook Instagram khalai khan film khurdingin voice unhin kahong shil ni sin la chupo chu kahil nom ni sin la thlom ti kai khom